Kani kadika Pati CTV. Henin kasngi kasantrek ubnai nopra. Kit khot jong kaseng New Trap Youth Council, Dangar Balat Border Circle. Kilala ia kendu yo Deputy Commissioner ke East Castles District, uba Peter S. Dhar. Ban bo ke jing dawah kmat jong ban penjari biang ya ke Section 144 CRPC, hak jingking riat maunyo khnang ban khangla di kitrok kido yong ban kit ikimar kimata ki bakhya palat ya khandai ton. Namar kane kan bo hak jingma ya ke jingking kabala ban kot no akno no kapor. Kinoy lam jong ke HYC kilaya thuru ba kumba kalong menta kitrok kid doyong ki baya nagani ke surong kidan palat ya ke sispa tli ha ke sisngi bar ke jingya leng ba nagani ke jingkeng batang sipor namar badang snai ke bathamai kalak ban bu jingma yakinong lai nongwan lada ja ba kani ke jingkeng ba sipor kat kotno hakanu kuno kapor ya kani ke hon jong ke HYC laya lam do president ke HYC Dangar Balat Border Circle uba mar kuni snaitang ubalai thuru ha udisi halor ke jing pentrei ya ke jingkeng thamai hariat maunyo nak bakang tho bakar komtai kamlong ka ba iskam namar kinarot ki balapuran kam ha ka basnai kini jingkeng ki dei ki baret ba ha ka jinghe barkar kompentrei ru kalong ka basuki hadu kata kata ha ka jinghe dei bat kini ki overload itrok bakit overload bat ha stem ke bala ha ka ba duyang la pelat na kaliang judisi ula penjari ya ka section CRPC section 144 ya kata ula de beli ha stem ke bala ha ko pelat duyang dan mereka por kalau kuno jong kata section, bad mentala pelat duyong biang, bad lade por bakri trok bebun kini nak thai ke man ke malah ke minit malah ke kenta, bad ke jingking hatu hari menunjuk kata kata subway ke belasna jika jong ke barem, ketkum ke jingtho antu ketkum ke jing mana penjadi antu kalong kentai ton, bagi trok lama ke, hari lalu filet cik than jongi ni besar tu than ni, ke jingya jongi trok kebalong mduna ya ke arho ton ke trok, bad nilai tu ya kata Indonesia habisi ya kena si ya ke jingkit palput jongi trok. But kene ka jingkien ka balamang bat kit khandai ton lan kitrok kit man kasngi man kenta man la kami arko ton chene mudupi ka no si kene kene jingkien balada kene ka jingkien kan kut no lada don bok bamja e ki bri biya biyang te compare hare ka ba pher e kalong ba hindu ya ka lek kawan ka ba ta ki hajar ki si bri ba im lang ba kene ka jingkien la pin pa pin tip ka connect na du na nong jiri no halam bat chadu chasol balan nak jiking ndo jiking sudah ndak nek surok ndo sudah kawai kaban ya ki trok ki bahet kalau ni dia nak tak dang elektron bisi wang ngani kren bat ki board PUD nang ta bat ki kulit bat lese la darun kaman penjari biang ya section 144 lese sele kita hakwe ke por bat mentau on dis nak bisi kau ka jikti bi kalong baun bu ka meeting nare ka jeng kedulang bat kini kibriu ki badai jong pludi bat penjuru na ka police department bat kini kren ha jeng dai bat ki jiket overload tu trok tane kumno ba an pankam ba ka jingya trok ki batikya kin en koching ne ka suro adien jong ka jinglong jingman jong ka surok ka jingkien ka badai sekitan ki jong isi ka badai harit maunyu dia nak kalian jong kaseng lima bansong klikti are idon kajing perkat ba don kaman lei halo kena kajing ki dia hau penai jong bakhandai jong tau sinem aja kan ria ngile kendu ya kibriu jong ka PWD kamtam ya sekretari jong PWD bat ngile kren hajing ede ba jing snai ketu kajing ki hatu hari maunyu namar kumbakalong hi ketu kajing ki hari maunyu ya ketu barim lah perang balasna thamai da sobui banda kalian juga kaseng habang ipet ya kajing sinai ke jingkieng hari maunyu keban kong yang ngelapan pau ke bajong sekretari ba ngim de scam ya kajing sinai jingkieng te na kalian jungi ngile kedua sekretari ngile kren sekretari PUD ngile kuru banun ke joint inspection bad ke PUD bad u sekretari ulah menjur man le kata bad na kalian jungi kaseng ngile ap ke sngi ban le inspection lang bad ki brio jong PUD Henry kumbaga jia ngim semla yo ban ye lang ya kata joint inspection henry tang nak brio jong ka PUD ba klam na ai kanu jingtip ina ya ngai kaseng but hadu mentang isiam ba ka jingkieng ka hari monyo ka dong hikum ju kumbaga lo umdan kanu ka jingki lena genisna te na kaliang jungi kwa ba ka jingsna hari monyo ka deman long full proof ban pinsha haki brio haki pai ba jong ka than ba ka jingkieng ka long ka ba scam ba pila masdang ya ka second face hak no ngapor nak kalian ngikwa ya kata ban pensisa ban petip ngi brio bag jing sna jong pi kan long ka baskem nomor blai ka tu jingi di khmat brio ke jongi ni ba ka tu ka jing ki hadu menta pini ikinaro pini hang tu ki barit dari ngilam ong de KMM khat RMM ka jing kieng ka bajeliu da ki spa ko jing jeliu jing ka riat
dia ada jingking bersih hajron jong kata ada kinar khat aram yang saya kan long dari tempat beliau jongi nimla ban ngej kan long ke skem hari lesi ada don di keyboard science di keyboard jong ke pludi ki pala ban percaya kata te hawat beli ke sengin pedang ya kata gajing sina ya ke jingking hari hadu kementa dia ada kalian juga sahi ikwa sesin pat ba ini lane ngindet gine kemilang ya gajing sina ya ke jingking ya ke percaya ya gajing scam juga ke jingking ke betama bersina ner maunyu but nak tak kerang yuan mereka duduk UDC bagi tu ikan gajing sisa nak maju UDC but nak kalian UDC ulah kular yang ikeseng ba ngin yo ban unyo ban keren bagi beliau jong ka pludi hadong jong dei ban gajing ke but ding kata un khot yang ni lane un aj tip yang bi ya ke karai ke bau UDC usim bo gajing dei ba gajing sna ya kan gajing ke hak ne gajaka surok mdon weight bridge te haba mdon weight bridge kamot chusna pe gajing tu jong gitrok lah kit connector ni foto na foto isngap be nomor mdon weight bridge kan kit not trok ki ton kitrok kit but nila ajing bu UDC ba lak nuno de bun bu no ka weight bridge ha ne ka than ka jongi but ni ai ka jing bu ba lak nuno un bu e ka weight bridge ha la jing sao ka dong ka snong ha de ka than ka jongi ba ka tang ka la sao ba la se ba dalong ka la ngila ong UDC ba la dalong ka bala kini keren ba ka tana ba kita beri page ka ne ka benta ba pin sna pin bu ka weight bridge knang ba la check ya ka jing kit palat pot jing tro kata gede ka jing ajing UDC Kani Gadega Pati CTV